Wow.
akekho uThixo ofana nawe. Jesu wamabandla uyakhazimula. Jesu wamabandla uyakhazimula. Thixo namandla wonke, usuku nembeko sikufanele Thixo wethu. Usuku nembeko sikufanele Nkosi yethu. Uphakeme, akekho uThixo njengawe, akekho uThixo ofana nawe. Father, we thank you. Thixo namandla, siyabonga, siyabulela. Nkosi namandla wonke, phakama. Nkosi namandla, phakama. Udumiseke njengoThixo. Yamkela yonke indumiso, zonke izibongo ezisuka kubantwana bakho. Jesu wamabandla uyakhazimula. Uyingcwele, ufanelwe lusuku, ufanelwe yonke imbeko. Shalamahatalabasaya. We thank you, Jesus. Kanjalo nje ukulonda ubuye ekhaya, ufuna ukuhlale kancinci phansi as we are about to go to the word of God. Whatever uyenza kakufocus namhlanje about to go to the word of God. I want us to welcome our father the bishop. Our father the bishop, Bishop Pihlenganes, is coming up front. Ushaya izandla zakho kakhulu. Be attentive. We are going straight to the word of God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Sibulisa bonke abantu abakhona namhlanje ngegama lenkosi Yesu. Amen. Nabo bonke abantu abasibukeleyo, ngabe usendlini yakho, ngabe usemotweni, ngabe usestradweni, ngabe usebhedini, wherever you are, siyakubulisa ngegama lika Jesu. Thank God for TGMI Trumpet of Grace for hosting such a powerful revival. Sithi nje namhlanje nangamazwi exesha elincinci nje ncwadini kaJohn chapter number 3 verse 7 or 8 wakhona. The Bible reads as follows: so don't be surprised when I say you must be born again. The wind blows wherever it wants, just as you can hear the wind but can't tell where it comes from or where it is going. So you can't explain how people are born of the Spirit. Amazwi amahle kakhulu la imba lapho ingoNikodima, indoda eyayinkokheli yakwaIsrayeli kanye a religious leader eyayingumfarazi. He was very good in teaching the law. Ubona uYesu esebenza esenza izimangaliso, inhlobo ngenhlobo zezimangaliso. Aba bafundi lezinkokheli zakwalizwi zimangele ile ndoda ekuthiwa nguYesu oyenza imihlolo ivula amehlo empumputhe. Phavusa abafileyo. Bamane benza ama discussions ngoba vele umfo kwathi kumele ba discuss abantu ngaye. Uba lo mfo ezinto azenzayo uzithatha phi? Baphengulula izibhalo. Xa bejonga ezibhalweni bathola indawo ebonakala into yokuba akekho umuntu ongenza izinto ezinje uThixo engenaye. Into nje religious leaders did not want to say it publicly because bebesoyika amaJuda. Ngoba uYesu wayingathi ungumgaqwe, wayingathi ungumuntu oze nento strange, a wrong teaching from the teaching they were teaching. Le ndoda iqonda njengoba singamvumi kodwa masiphengulula izibhalo. Hey, akekho umuntu ongenza lezi zinto uThixo engenaye. Uthiwa le ndoda yanyonyobe ebusuku yanyebelezela ifuna uyoqondela uYesu kuba is very convinced ukuthi uYesu lo inene uvela kusomandla ngoba akekho umuntu ongenza ezi zinto azenzayo lo muntu uThixo engenaye. The man met Jesus. The Bible says he said to him, Yesu, siyazi thina amaJuda, siyazi nabafundi bomthetho, siyazi nabashumayeli, siyazi thina abantu baphengulula izibhalo zomthetho kuba inene wena uvela kuThixo kuba akekho umuntu ongenza lento yenzayo usomandla engenayo. We all know we might not declare it publicly because soyika abantu kodwa we are convinced ukuthi uvela kusomandla. Ngoku le mfundiso yakho eyehlukile le mfundiso siyifundisayo, ndingenza kanjani ukuba
ndibuyele esibelethweni sikama nam ndizalwe kabusha kuba sendimdala. Uthi uYesu, I tell you the truth, akukho namnye umuntu oyongena kubukumkani bukaSomandla engathanga azalwe ngamanzi nangomoya. Meaning which, nokuba sowuzelwe enyameni, you also need to be born of the Spirit. Kuba umoya lo uyawuva xa uhamba kodwa ungazi noba uphelela phi noba uvele kule phicala. Uthi banjalo ke bonke abantu abazalwa ngomoya, because umoya lo unamandla that can transform umphefumulo womuntu, can transform umoya womuntu noba ungadanga ubuyele esibelekweni, because akwenelanga ukuba uzalwe enyameni ngumama akho kuphela. You must also be born again, because akwenzeki inyama izala umoya, inyama izala enye inyama, umoya uzala umoya. Therefore Nicodemus, because if ungumuntu wenyama trying to get to the things of the Spirit, you will not get. USomandla kabonwa ngenyama, ubonwa ngomoya. Ngoko Nicodemus, incwadi zakho, ukulunga kwakho, into zakho zenzayo to reach God will never make you umntwana kaThixo, kodwa kufuneka uzalwe. Therefore, number 7, Nicodemus, do not be surprised, do not marvel when I say be born again. Kuba wonke umuntu okhona emhlabeni kumele azalwe ngabusha, oqala ngawe nje, kuba i-titles will never make you a child of God. Ukulunga kwakho will never make you umntwana kaSomandla. Imisebenzi yakho elungileyo will never make you. Kodwa udinga ukuzalwa kabusha, uzalwe ngomoya. Ngoko Nicodemus, don't be skeptical, don't be surprised. Xa ndisithi nangokumdala nje umelwe na uzalwe kabusha. What am I trying to say? UNicodemus waye ebusuku, namhlanje sizemini kuwe. You must be born again. Going to church, ungamamkelanga uYesu, awungeke uzalwe kabusha. Noba ungangumfundisi, because Nicodemus was the pastor of the religious sector. Kodwa wengakaze adibane nomoya ongamenza azalwe kabusha. Namhlanje ndizothi nje, noba ungabekwe esikhundleni ecaweni, noba ungabekwa ube ngumfundisi, uba ungakaze udibane noYesu, awukakazalwa kabusha. Mfundisi ndilungile nje, hey, ukulunga komuntu kufana amadlavanukayo. Until you meet Jesus, uYesu kuye kuphela ongalisusa ityala lakho, kuye kuphela ongahlamba izono zakho, kuye kuphela ongaxolela. Whatever that you can do will never make you see God. Only Jesus can transform your soul. Kumelwe uzalwe kabusha. As I close, he says, I am the way, I am the truth, I am the life. No one akekho namnye oyombona uSomandla engathanga yengaye. Your soul needs to be born again. Your soul needs to come to God. Only Jesus can change your life. Your spirit needs Jesus. Yebo ukulunga kwenyama, yebo ukulunga kwendalo, udinga ukulunga kaSomandla. Jesus is the solution for your soul. Do not be surprised when I say be born again. Namhlanje londa ukuyo. Sono sakho singaxolelwa. Sono sakho singahlanjwa sibe mhlophe kwegazi. Your soul can come out of the trap of the devil. You can be saved. You can be forgiven. You can be elevated from istate sakho sokona. Yeka lento okuzama kangaka unxibe nebhatyi ufunda ikhathekizim uhambe uye ku Sunday service ungamvumelanga angene enhlizweni akuhlamba akuhlambulule, because noba ungayenza yonke lento isono senamandla kuwe. Your soul needs to be saved. Ngoko ke ndithi ke sukwethuka xa ndithi uzalwa kabusha. Ntomtsha, tata, mama, sifundiswa no Ray Bhatyi mongameli uba ngakazi udibane noYesu. This is the day, this is the time. Church cannot save you. Your church clothes cannot save you. The position in the title cannot help you. You need Jesus Christ to transform your soul. Yes,
ungethuki Nikodima, nanku umfundisi kwalizwi uze kuYesu. Ebusuku bengabona abantu uze kuYesu. Kulokhona kuyo ungathatha ithuba namhlanje nawe uthi Father help me, I need to be born again. Idinga ukuzalwa ngomoya nami. In closing, babebuza ba kwenzeka kanjani uthi hayi kunje ngoba umoya lo ubona ufa ngedlebe kodwa ungaboni uyophelela phi. Nokuzalwa kwabantu labasomandla kumoya kanjalo ke. This is a miracle from God. You need to allow Jesus to enter into your heart and your soul can be born again. Sivala amehlo wethu khona endaweni lapha sikhona, vala amehlo kuloo ndawo kuyo, thatha isandla sakho usibeke esifubeni sakho, landele ngalamazwi ithi Lord Jesus, today I want to be born again. I have heard your word, but I must not be surprised when you say I must be born again. Therefore today I lift my hand. I receive you as the Lord and my Savior. Therefore Jesus, forgive all my sins. Ndizame ukuyecaweni kodwa izono ziyandisinda. Ndizamile kuba kuhlala ezikhundleni zecawe kodwa ndincedakala noko. Ukulunga kwami kuhlulekile kodwa namhlanje ndiyamva lo mvangeli wanamhlanje bandimamkela uYesu kuze nisinde emoyeni zono zami zixolele. If you have done that prayer, a total transformation has happened in your life. Jesus has entered. You are forgiven and your soul is free from the snare of the fowler to die no more. If ungafa namhlanje ungambona uThixo, ndlela yakho ivuleke idabu kulikhusela. God bless you. Second step, go to church where you can be groomed and be elevated and be mature in the Lord. In Jesus' mighty name, God bless you. Evangelist Pipi Hlengani. Amen. Ngethuki. Make siphindeni sishaye izandla kakhulu as we are praying. Sibulela uThixo ngensindiso, sibulela uThixo ngentsikelelo, sibulela uThixo ngokusikhulula, sibulela uThixo ngako konke okuhla kwenzile. Nikodima ungothuki xa sithi kumele uzale kabutsha. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. We thank you for your word. Nkosi namandla ngoba ulithumela ilizwi lakho ukuze lisindise, ulithumela ilizwi lakho ukuze lisikhulule, ulithumela ilizwi lakho ukuze lincede impilo zethu. Siyabonga Nkosi yami ngawo umkhonzo wakho the bishop Nkosi namandla umsebenzisile ukunceda impilo zethu. Baba siyabulela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, siyabulela ngale platform Nkosi namandla isebenzile to reach out Nkosi namandla ebantwini ubazise kuwe. Siyabulela ke Nkosi yethu ngelithuba Nkosi namandla lokuhambisa indaba ezilungileyo. Baba egameni lika Jesu Kristu nceda impilo yomnye nomnye. Thixo namandla ubancede soyise konke Nkosi namandla ukoyiseka kuko konke okungendawo in the mighty name of Jesus. Father, we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Sishaye izandla zethu kakhulu, sishayele our father the bishop. Utati nguye ifounder yayithi GMI esibasilapha nje. Amen. Ngoku ke sawutshintsha amakhasi ndibulise kuni baphulaphula ekhaya. Siyanibulisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungalike ucomment apho sitshintsha amakhasi ngoku ifuna ke ngokuthi uzama uphakama nobuhombe ethi ngoba uyibeke ecaleni. Siyalitshintsha ikhasi ngoku, siyalitshintsha ikhasi ngoku. Amen. Uyinsika yethu, uyinkaba yethu, thina sobalekela kuwe. Asiye worship team. Uyinsika yethu, uyinkaba yethu, thina sibalekela kuwe, wala lethu. Uyinsika yethu ke, Uyinsika yethu,
Thina sibalekela kuwe. Thina sibalekela kuwe. Isandla. Shaya isandla kancane. Ezo sandla. Ngoba usendlini. Ezo sandla. Ngoba uyathenga ibiziyeke kushaya isandla. Sithi empini sothini uma singenawe. Kulonda ukuyo ke sidumiseni inkosi yethu. Kubani ofana noThixo wethu omkhulu njengaye. Uma singenawe. Empini sothini, empini sothini, uma singenawe, empini sothini ke, empini sothini, uma singenawe. Uma singenawe.
nawe. Hallelujah. 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 Siyathemba emakhaya nisadumisa nathi kakuhle. Siyathemba emakhaya nisadumisa nathi kakuhle. Nesibulise kubabukeli bethu abangenayo, commenta, ulike, ushare ivideo, ushare indumiso, sidumise sonke South Africa yonke. Amen. Sothi basuka bayezweni. Sothi basuka bayezweni ke siphindeni nje sigideni sonke. Basuka bayezweni beshumayela izwi. Basuka bayezweni beshumayela. Basuka bayezweni bona basuka bayezweni. Yeah.
yesabeka Jesu, uyizulu yesabeka Jesu, uyizulu yesabeka Jesu, uyizulu yesabeka Jesu, uyizulu yesabeka, uyizulu yesabeka, uyizulu yesabeka ay, uyizulu. Ay, ningaze nikhathele emakhaya, ningaze nidiniwe nje, hhayi anikwazi udini. Nansi lento, nansi lento. Oh, Bakers abathola amanzi. Ukhwane nje, ushaye izandla, ushaye izandla, ushaye izandla. Siyakhonza inkonzo le, inkonzo le siyakhonza. Ewe. Hallelujah! 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 haleluya Amen. Nangona indima oqhubayo namhlanje kodwa bake ndisikele iBakers abantu eqhubayo nabo kamandi apha. Ikhona ingoma abafuna uninika yona, ungabe sahlala phansi, ungabe sakhathala. Siyahamba ngoku, sisukile iyahamba ngolenqwelo. Ungabe sadinwa cela sisinqaba esiza ngaphambili. Ke nimhlombe nimpizandla, nishaye izandla zenu kakhulu. Amen. haleluya bonke uphefumlo wami ngayilibali impatho yakhe bonke phefumlo wami ngayilibali impatho yakhe bonke
uJehova usiphethe kahle. uJehova zininzi into ezinhle asenzela zona. Bayingathi uThixo kayisenzele into ezinhle simlibale impatho yakhe enhle. Simlibale mbonge Jehova. Phefumulo wami ungayilibali impatho yakhe enhle. Ngesiphinde sijike sesikuvaleni ngoku. Wena ubusalindele ingathi wena usanongena songena sekulate awufike sesivala ngosekuvaleni ukwenza kanje kodwa sinqabelanga kuvala. Amen. Sithi uJesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda bonke abantu. Wena uthimba uthandwa uJesu uthanda bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu lonke ibala. uJesu uthanda bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu. Jesu 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 uthanda bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda Jabuza. bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda bonke abantu. uJesu uthanda bonke abantu. Jesu uthanda bonke abantu. uJesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. uJesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Okay, wena usekhaya akusijonge nje manje ukuthi unakekelwe. Lo Jesu uyanakekelana lo Jesu. Phathana kahle lo Jesu. Hayi. Hayi. Oh. uJesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. uJesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. uJesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. uJesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uyandinakekela. Jesu uthanda bonke abantu. 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 Jesu uthanda bonke abantu.
Ushushu, ishushu indaba, ishushu indaba, sithi uthi wonke thwala nami, uthi wonke thwala nami, wonke thwala nami, Twala nami, uthi wangithwala nami, uthi wangithwala nami,
record. Hallelujah. Hallelujah. Sesifikele ekupheleni kwaye recording yethu. Yasaluta kutata uGabadia, tata uMay, the assistant evangelist eTGMI siyasaluta. Siyabonga ngethuba ku-Apple, siyabulisa ngapha emaqhosheni ne-worship team yethu eChokamani kwelicala. Sibulisile mamongameli. Siyabulisa siyayivala sizohamba kalula. Sayivala sisithi sohamba kalula. Sesiyivala nje. Siyayivala ukwenza kanje. Oh. Siyayivala ngoku. Uma usalindele enye ikhanye ngaphandle kwale. Njenge ngoku usose siyabe sozohamba kalula. Sohamba kalula ke. Hamba kalula. Ukuthi nje. Uyikhobe le ndlela. Hamba kalula. Sohamba kalula. Hallelujah. Hallelujah. We have come to the end of our recording. I hope you enjoyed ekhaya. Onwaba. Siyayivala ukwenza kanje. Wena ubusalindele uba usilawugida late awulate ngoku. Sesiyivala ukwenza kanje. So nibona kwixesha elilandelayo nje banza nisilandele Shalom Temple. Nizosibona kwiphinde senze i-advertisement yenye recording elandelayo. Thank you so much.